Reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi ba The Light News TV. Reka rero tugaruke ku nkuru yiriwe ivugwa kuri uyu munsi mu bitangazamakuru bitandukanye, byaba bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibindi byo mu mahanga birimo nka Al Jazeera ndetse na BBC ndetse n'ibindi bitangazamakuru bya hano mu Rwanda birimo Igihe, Umuseke, Umuryango n'ibindi bitandukanye. Inyuma yuko Kabuga Felicien nawe atawe muri yombi, uyu akaba yitwa Bizimana Auguste, nawe akaba ari umwe mu bashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera ibyaha byo muri jenoside ari kuregwa. Ibiro by'ubushinjacyaha mu rwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha bikaba byemeje ko Auguste Bizimana yapfuye nyuma y'isuzuma ryakorewe umubiri we washyinguwe muri Congo Brazzaville. Bizimana wari umwe mu bayobozi bakuru muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse yanabaye minisitiri w'ingabo muri guverinoma y'inzibacyuho, aho yashakishwaga ku mpapuro yashyiriweho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda rwakoreraga Arusha mu mwaka w'1998. Uyu mugabo yaregwaga ibyaha 13 bya jenoside birimo kugira uruhare muri jenoside, ubwicanyi, gufata ku ngufu, iyicarubozo, itoteza ritari irya kimuntu, gutesha agaciro ikiremwa muntu n'ibindi. Yashinjwaga ko yakoze mu mwaka w'1994. Yari ku rutonde rw'abantu batatu byemejwe ko nibafatwa bazaburanishwa n'uru rukiko mpuzamahanga rwasimbuye urwakoreraga Arusha. Babiri bandi ni Kabuga Felicien uheruka gufatwa mu Bufaransa ndetse na Mpiranya Prote wari umuyobozi w'umutwe wari ushinzwe kurinda perezida n'abandi bayobozi bakuru b'ibihugu. Ibiro by'umushinjacyaha wa IMRCT byavuze byamaze kwemeza uru rupfu ni umusaruro w'iperereza rero ryakorwaga n'ibiro by'umushinjacyaha hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye no kugenzura ahantu hatandukanye, ryanagizwemo uruhare n'inzego zo mu Rwanda, Repubulika ya Congo Brazzaville, Ubuholandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka ushize ngo nibwo ibiro by'umushinjacyaha byakoze isuzuma ry'uturemangingo cyangwa se DNA ku bipimo byari byarafashwe ku mubiri w'umuntu wakuwe mu irimbi muri Pointe Noire muri Repubulika ya Congo Brazzaville. Nyuma y'igereranya ry'ibimenyetso basanga ari umubiri w'undi muntu. Itangazo rero rikaba rikomeza rigira riti ibiro byakoze igereranya ry'ibindi bimenyetso bijyanye n'urupfu rwa Bizimana. Bijyanye n'ibyo ibiro biremeza ko uyu munsi ko Auguste Bizimana yapfuye, bitekerezwa ko yapfiriye muri Pointe Noire muri Kanama mu mwaka w'2000. Mu byaha Bizimana yashinjwaga rero harimo ko ari we wagize uruhare mu rupfu rwa Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe, kimwe n'abasirikari 10 b'Ababiligi bamurindaga, hakiyongeraho kugira uruhare mu rupfu rw'abatutsi benshi biciwe muri perefegitura za Gisenyi, Ruhengeri, Butare, Kibuye na Cyangugu. Ibi biro bikaba byashimiye ibigo bikomeye birimo Netherland Forensic Institute na United States Armed Forces DNA Identification Laboratory byafashije muri iki kibazo cyo gukurikirana niba koko uyu murambo wari uyu mugabo. Ibiro byanashimiye ibiro by'ubushinjacyaha byakomeje bigira biti hamwe n'ifatwa rya Felicien Kabuga ku wa gatandatu w'icyumweru gishize n'ibyemejwe uyu munsi, ibiro by'umushinjacyaha bimaze kubona ko babiri muri batatu bakomeye bakekwaho jenoside n'ibindi byaha bishayishaga bashyiriweho impapuro n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakoreraga Arushwa. Usigaye ukishayisha ni Prote Mpiranya wahoze ayobora umutwe w'abasirikare barindaga perezida, kandi ibiro bikomeje kumukurikirana. Ibiro kandi byanatangaje ko bikomeje no kugira uruhare mu gushakisha abandi barimo Fulgence Kayishema, Phineas Munyarugarama, Aloys Ndimbati, Ryandikayo na Charles Kubwabo nabo bashakishwa, ndetse byemejwe ko nibafatwa nabo bazaburanishwa n'u Rwanda.
Ibi biro byanasabye ibihugu byose bihurira mu muryango w'abibumbye gufashanyiriza hamwe kugira ngo nabo bagishakishwa babashe gutabwa muri yombi. Twebwe rero icyo tugusaba ukaba ari gukora subscribe kugira ngo ujye ukunda kubona inkuru nk'izi ngizi zicukumbuye ndetse inkuru nshyashya utasanga ahandi kuri The Light News TV.